Juan Kapitulo 1. King kamumulan yaing verbo, ating verbo kagumnening Diyos, ating verbo Diyos ya. Yamurin ibat king mula, kagumnanening Diyos. Ingke ganaganang bage, may palyaringan king uli na. At nung eya, nanuman king melalang alang milyari. Kaya atyu ing biye, ating biye yaing sulu ding tao. Ating sulu sa slagya king dalumdum, ating dalumdum, ene atalastas. Ating meto nga tao, pepabal nening Diyos, aying lagyo na Juan. Iti dinatangyang saksi, amunye patutu tungkol king sulu, bangding sabla, maniwala la king uli na. Aliwaya ing sulu, dapot dinatangya bang munye patutu tungkol king sulu. Yan ing katutuan na sulu, ing kabud sulu apasala king balang tao, adaratang ne king yatu. Atiyu king yatu, ating yatu megawaya king pamamilatana, ating yatu ene akilala. Mineya keti karingkeya, at dingkeya ere tinggap. Dapot detang keya tinanggap, pig kalubanong mipalagwan anak ning Diyos, detang maniwala king lagyuna. Adeti penganakla, eking daya, eking kaburyanan ning laman, ni eking kaburyanan ning tao, nung ning Diyos. Ating verbo migatawan niyang tao, at mekyabeya ke katamu, at ikitamu ing ligaya na, ligayang antimo ing king bugtong ni iba, mitmuya king kalam at king katutuan. Iwan pepatutuya keya, at kilisak na, ngana. Iti itang sinabi ko, ing datang atutuki kaku, mumunaya kanako, uling minunane kanako. Uling king pangasakdal na, itingan tinanggap tamo, at kalam, dikil king kalam. Uling ing kautusan, miyabye king pamamilata ng Moises, ing kalam, ampon ing katutuan, dinatang king pamamilata ng Jesucristo. Alapang taong menakit king Diyos, kapilan man, ing bukod anak abugtong, aatyo king kandunga ning iba, iya, pepakilala ne. At iti yang patutunang Juan, inyang ding Hudyos, pituburan deng ibat Jerusalem sacerdotes, ampon libitas, bang ikutang dakeya, ninuy ka. At iya, pisyag na, at enalingad, at iya pisyag na, aliwa ako ing Kristo. At kitang dakeya, nanupin, ikay Elias? At sinabi na, aliwa ako. Ikaing manula? At may kibatya, aliwa. Sinabi rapin keya, ninuy ka? Bang apakibatan mila detang may tubod ke kami. Nano ing sasabihan mo tungkol king ke kang sarili? Ya, sinabi na, ako ing swala ning metong ako kulayit king ilang. Tuliran ye ing dalan na ning Gino. Anti ing sinabi ng Isayas, amanula. At ila, mituburan lang ibat karing Fariseyos. At kitnande, at ngarakeya. Bakit maminyag kapin, nung aliwa ikaing Kristo, i Elias, o ing manula? Iwan, may kibat siya karela, ngana. Ako maminyag kuking danum, ating metong ang makatalakad libuta Diyo, aeyo akikilala. Yapin ing datang akatuki ko,
ay kubagi mangkalag king talining kayang sapin. Ing bagay iti may palyari karin Betanya, nangan na karin ning Hordan, anong nuya maminyag ihuan. Kabukasan, ikit ni Jesus, lalapit sa kaya at sinabi na, "Oy niing kordero ning Diyos, amakala ko king kasalanan ning yato. Iti ya itang sinabi ko, pangaybat ko, datang yaing metong alalaking mumuna kanako, uling minunane kanako. At ako, eke akilala, dapot bayang mipabalo Israel, inya ako, minekuketing meminyag king danum. At iwan pepatutuya nga na. Ako ikit keng kukuldas ing espiritu, antiyang patipati, ibat siya banwa, at tinok nang iya tulid na. At ako eke akilala, dapot ing kanako mitubod, amaminyag king danum, yaing sinabi kanako, kenuman aking tulid na, akit may ing espiritu, ako kuldas at tutok ng babona. Yakabud ing maminyag, king Espiritu Santo. At ako ikit ke, at minye kong patutu, king iti, yaing anak ning Diyos. Pasibayo kabukasan, iwan at siyo makatalakad ka rin, at dingadwang kayang alagad. At linawi ni Jesus alalabas, at sinabi na, "Oy ni ing kordero ning Diyos." At dingadwa ng alagad, panandamdang makanyan king sinabi na, tinukila kang Jesus. At Jesus may likid ya, at ikit ng tutukila. At sinabi na karela, "Nanong panintunan niyo?" At ila sinabi rakeya, "Rabi, aying buri sabyan, Maestro, nuka manok nangan." Ya sinabi na karela, "Ume kayo at lawan yu." Minelapin at ikit da nung nuya tutok nang, at layon lang may kipanuknangan kaya, kingaldo ay ta. Malapit na yamu, ing oras akapulo. Ing metong karingadwa adinandam kang Juan, at tinuki kaya, yaing Andres, akapatad ng Simon Pedro. Ya ing minunang menakit kang Simon akapatad na, at sinabi na kaya, "Ikit miya ing Mesyas, nga nawari ing buri ng sabyan ing Kristo." At delane kang Jesus, linawe ng Jesus, at sinabi na, "Ika Simon ay anak ng Jonas, mipalagwan kang Cefas, aying kabalduga na Pedro." Kabukasan na nita, ay isip ng Minea, Galilea, at ikit ne i Felipe. Jesus sinabi na kaya, "Tuki ka kanako." Ngeni i Felipe, ibat siya Betsaida, siyudad ng Andres, ampon i Pedro. I Felipe, ikit ne i Natanael, at sinabi na kaya, "Ikit miya itang sinulat ng Moises king kautusan, at karing manula. Yapi ni Jesus at tao Nazaret, ay anak ng Jose." At i Natanael, sinabi na kaya, "Karin Nazaret, at inuwaring malyaring lunto bage amayap?" I Felipe, sinabi na kaya, "Umeka at lawen mo." I Jesus ikit ne i Natanael, lalapit siya kaya, at kaniti sinabi na, "Hoy ning meto nga tunay Israelita, akheya, alaing kapamirait nan." I Natanael, sinabi na kaya, "Numo ko kilala." Jesus, may kibat ya at nga na kaya, "Bayo na kay Naus Felipe, kanitang ka rin ka,
lalam ning dutong nga higera. Ako, ikit da ka. Inatanayel, may kibat siya kaya. Rabi, ika ing anak ning Diyos. Ika ing ari Israel. Jesus may kibat ya at nga na kaya. King uli na ning sinabi ko keka, ikit da ka lalam ning dutong nga higera, maniwala ka? Mga ragul pang bagay kaniti ing akit mo. At sinabi na kaya, ing katutuan ke kayo sasabihan ko. Akit siyang mabuklat ing banwa, at manikla at tipa ding angeles ning Diyos, tulid ning anak ning tao.